Day gijing trim gol jong ke Inter Milan limno ke Barcelona hakasken leg jong ke semifinal jong ke Champions League. Kublai piki parlok pagkasan nagpor siya kapor nga karpate piki batumay baban share berlaj bersubscribe tinggal ke channel. Hakijingale kaya menem step ke Barcelona ke limno akamat ke Inter Milan dasau lalai hakane kasken leg. Hakane gijingale kaya ke Inter Milan tang hakala step ke tam da argol. Balatep da Lautaro Martinez hakaminit ke ba arpoe Butsa ucal Hanoglu daga penalti hakaminit ke pasausan. Dre abawan benteng biang hagijing lekai ke Barcelona kali pai hakaminit ke pasan usau. Dau Eric Garay bat tayo pendekat hakaminit ke ban Rupo dau Dani Almo. Pada doan bro gijing kermen di ke Barcelona nomor pe hakaminit ke ba prau punya urap nah. Oleh yo ban tep ya gol ke balai reklam poi perkat Inter Milan dak u acerbi oleh yo ban pendekat biang haga minit ke bakendai peu plus R kait biang haga minit ke bakendai peu plus R bat u gol jong Inter Milan ru hadu nyu teli ura sep haga negicing lekai pat lara no isik extra time Pate hagmit ke bakandai bala teb da ofratisi bat Inter Milan kelakur ganam jog bala yorum suk ke final mentaus nem bat Arsin menta dagjing elam jong Simon Inzaghi kala oi final hak Champion League kublai subun.